Kalawan ka jing Ujor hamadan rating police station, haka santaring nailur arhaja arpusan, lingba ka kong sarkiran nongrum, nakas nong jongsha halor ka jing tu ka kali jongka ha webri ubakerteng u Kyrsoiborlang Kshiar, nakas nong Smit. Katkum gajing Ujor laong bahaka kat santaring nailar arhaja arpusan, kala ay ka kali Alto K10 tourist ka badonyo registration number ML Not Sun EE Hynrei, hau Kyrsoiborlang banyak penkamay ya ketika kali. Laong bakalay kut dakjiya itu bat kajing syania ba unwan ay bay kamay shisin chitayaw Hynrei hadu manta umparwan mi satya bat umwan ra ya kakali ne kapisa. Katrai kali nalor kajing kerpat ya kibor pulit banle ka badon kam kala kentui kitu bayo I ne lap ya kate kakali ban pentep lam hau number pra khandai nyo saw pra nriu pra lai bat kibor pulit. Kini kali kadai ke badan yo engine number Kyrwoh not CNF not license R not sun. Chassis number MA Li SFM Kyrwoh SRL Li South Sun Real Li Not. Mat ka don ya ka rong granite grey. Habatin pej bahagi Kshiar plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kshiar plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam badon ka Kshiar plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya